Сагат ирыштон коронавирусын нахматох канынын райшта донық шажмилан шомай фылдар. Ақсайф арышта дихкондырсыдышты президенті олым қашан фондай. Уйтахайфи қушынкотта сагат ирыштон ананирсин атқаққанын министр годжи саты тамерла. Күтванышан котта автомай амбулаторон хожы яхи чиза баққаны усырынчынтан хошта датсышты. Юмаягай республикай хошта фаққанынс ыртамай онг. Медицинон вагды тыш апат хиқаққанын фараштыдар. Абон онг республикай рынчындатты кушынс ламмагашка. Рынчынтан медицинону хошканынс афойнадыл. Валдай варх аварт иш тағды хоша кушчитыл. Уимама амбулаторун кабажылдар. Уйфадыл коломпазинатты көфажын уат аваштията юваршконд ырсаунс. Эпидемиологун уавар кайфев жардар. Уйты хайфандон хаштырсыд самай коронавирусы нижай рынчынты аварын райдай буары венерологун диспансера. Узанзы арташадақ шайбынатым. Усыраштагмавал диспансер узан андар медицинон вагдоным. Саунсы салсаканын күштітім. Шайрагдар усамайзы ва рынчынты забаққанынан апат фадыттыдыр.